pati e tona ya gaetso kwa Tanzania e ganelwa go nna le seabe mo ditlhophong tsa monongwaga. Setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se henya sa Township Rollers se ipaya mo maemong a mante a go ka henya sejana sa league. Motho dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo ga Bonno nna ke kgomatsego o tukile. Ke bile wa Regional Richardson a re se moleja. Banni ba motse wa New Gadi ba bontsi jwa bone e leng morafe wa Basarwa ba ba neng ba fudusiwa kwa CKGR ka ngwaga wa 1997 ba re ba batla go boela kwa lefelong leo la diphologolo ko ba reng ditso tsa bone di teng ba re ba dule ko e se ka go rata ga bone ka puso ya nako eo e ne e dirisa makgotla a ditsheko go ba pateletsa go fuduga ko banni bao ba ne ba rolela lekoko le le rumilweng ke tautona go tsaya megopolo ka fa merafe ya Basarwa e tshelang ka teng mo Botswana a re utlwele se go mokwaisi fela jaaka ditso di supa fa Basarwa e le batho ba dumela mo go itsitseng ka sepe fela se se mo tikologong ya bone banni ba re le bone ba dumela gore go ntshiwa go CKGR go ba latlhitsweng ya bone e bile ka bone ba dumela thata mo badimong seo gape se ba beile kgakala le badimo ba bone ka jalo ba re puso e letlelele ba ba eletsang go boela ko matlotleng a bone go dira jalo. Tota re dule mo la tsela CKGR e se ka maikele re tsitse ke puso e le gore gato ditshenyegelo tsa council ya ka lotwa ke bua ke tsone tse di heteletseng ko pele ke lentswe ya me ke go boa ke betla go tshela ka digole tsa me tse di ke tsela ka tsone ba le rena le letsheyego ka go utlwisiswa mo mahelong a rona ra na le letsheyego gore tota kgotsa re rontshitswe re latlhisitswe tshwanelo ya rona ya mahelo a rona jaaka ne re ntse re tshela mo go ona e re ka lekoko le le fa ka thoma ga tautona ba ka ile fa tla re morago ga dipuisano tse ba ise megopolo kwa go tautona mme ka jalo re ile ra simolola lekoko le la simolola tiro mme le simolotse mo gantsi ka gore ke gone mo e leng gore tota kganye ya moruti ta e simologile teng ke gone mo e leng gore khudu ga o ka re ikganeletse thata mo teng dikganye tse tsa ditshwanelo tsa batho bogolo tsa Basarwa di na le dintsi thata ka kwano ke tsone se e leng gore re simolotse ka kwano mme ga gore gore ra go hela morago heta gape ka gore Basarwa ba teng ka pele ka ko Bogodikwa ke maheba le gore le gone re taya teng ko bokere ka kwa le gone ra ba teng ka ko central mme motho monnye re setse re hitile mo mahelong a le mmalonyana re ne re le ko Bere ko Ranyane ko Dikgang maabane re le ko Dikgang re bo re kopana le bogogi ba kgaolo gape ko gantsi ka gore re tshwanetse re buisane le mongwe le mongwe mo tsaya karolo gore a kgone gore re utlwe maikutlo a bone re utlwe gore re tshwanetse gore re direng mme tota se se konokono ke gone gore re utlwe maikutlo a lona ka mo goreng gore re kgone gore re tshele sentle le lona la akole ditshwanelo tsa lona la akole se mongwe le mongwe se Motswana mongwe le mongwe a sa akolang ke re ka dira ka tsela e ntseng jang tsholelo ke gore e tla re morago ga go etsa loeto le la go tsaya megopolo le le solofetseng go tsaya dikgwedi tse 3 dikarabo tse di tla nnang teng e tla nna tse di itumedisang morafe a Basarwa le sego mokwaisi BTV News New Gadi motho e tshwarisela le dikgang tsa rena banni ba Palapye ba re le kgotla ka boditshala motse wa pone le bonya go ba baya ditsha tsa Bonno selo se ba reng se thotheleditse gore matshelo a pone a se ka a thabologa ha bua mo phuthegong ya kgota e neng e buisiwa ke mo palamente wa Palapye o neetse ra mogati ba kopile le kgota potana la ka boditshala Palapye go hehosa go ba abela ditsha gore le bone ba ba kgone go itirela a rutepego ka Gabriel Mereki go tsaya lebaka go sa bewe ditsha mo motseng wa Palapye ga go jese ba ne diwelang ka jana ba tswa kgakala ba ikuela mme go senko e tswang le mina ba re sego se emisitse matshelo a bone ka jana ba sa kgone go dira dithabololo tsa matshelo a bone gore ga ke ta go bona se tshamona go ya gompeko ke setse ke le 66 years se le kolobatse ke tsela e he ka dirang gore se tshase se nka dumela ka ke mo Palapye go avoida gore re rekise ditsha le ka re thusa jang le puso gore ha ile gore ke hilo se tshakolobatse
go ka diragala jang gore ke bone setsha seo se le mo Palapye se le ditsha tsone tsa rona tse re ne re di apply-etsetse a bogolo ke senele ngwana ke yo apply-ileng yo ya go bona setsha a na le 66 years a setse yaanong setsha se a ba shuthiwa kwa na le teng ke ne ka apply-ela jarata ko ga borone ile ke bona nna dingwaga e diega ke be ke ithekela setsha le monna mogolo mo Broadest within moraga ngwaga tse pedi setsha sa rona be setswa ha setswa ba re bitsa ba re go bewa ba ne ba gana gore re bewe ba re le na le setsha se le se rekileng yaanong ne ke batatona le mpoletsa gore a mme go nnete go nna jalo le fa gone selelo se le teng le kgothapotana la ka boditsha la Palapye le tlhalosa mabaka a ba diang ha bua ka application kwa land board o na re o e neela mme ha go kwa neela mme application o neela mme setsha ga ke dumele thata gore gona le land board e leng gore ka re o rekile setsha go suna le bosupi ja gore o rekile setsha bo ba go tima go ha setsha se sengwe Mopalamente re o nnetse Ramogapi yo gape e leng Tono wa Metsi le Bonno o na le kudisa ka kgatelopele e puso e le mo go yone go thabolola matshelo a Batswana. mme pele ga re dile molao ne le gone gore re suswetse batho ba re etelele ba itirise ka gore tota go bua boammaaruri dikompone tse di dira madi a kgamatsang ha o ka utlwa gore ba re kgwedi ngwaga o hela ba dirile bokae tota ba re ba dirile dibile mme go leboga babereki hela ba ngata go le gonnye ba re nyame re ra tswe babereki go apara ba getso land board a re itswe lepanyeng go na le dikoloi tse pedi ye nngwe ke Isuzu ye nngwe ke Cruiser ba re dikoloi tse pedi tse di na le lebaka di emisitswe ke lekgetho hela banni ba kgothaditse gore ba se ka ba rekisa ditsa tsa bone ka jaana le ha sela Bonno le ntse le ngotega ke Brele Mmereki Botswana Television Palapye Mopalamento wa Maun West re Caterpillar Hikuama o gwetlile setšhaba go thusa batho botlhe ba ba amilweng ke dibetso tsa tlhelego go sa kgathalesege gore ba nna kae a re Motswana mongwe le mongwe o na le ditshwanelo ka jalo o tshwanetse go tsibogelwa mo diemong tse di thata o buile seo fa bela mme Magatalena meroro ntlo e a e agetsweng ke ba lekgotla le le ikemetseng la Camp Logic le la bobelotlhomogile a Okavango Human Wildlife ka matlhatso kwa morakeng wa mapeno morago ga go senyetswa bonno ke dipula tse di mašetla tsa bošeng a rutwa Marita ka Isara Lekgotla la Okavango Human Wildlife Foundation le le tebagantseng le go thusa batho ba ba amilweng ke dibetso tsa tholego ga mmogo le kgothang ya batho le diphologolo le ne la itshwaraganya le ba Camp Logic go agela mme meroro ntlo ya bonno e lopeleng 80,000 pula fa ba komiti ya itshireletso mo dibetsong tsa tholego go tlhalositswe fa ba thusa fela banni ba metsi e rurifaditsweng ka jalo ba sa kgona go mo thusa na disaster committee in the yata ya lebakana ya bolelelwa ya lebintsi ya lebisiwa yone bothata jo bo leng teng ga supahala gore bone ka ha ba thusang ka teng re kinosi calce ka ha ba thusang ka teng ba thusa hela batho ba le go tsao ha ba thuse ba ba le mo mitsing ya bone ba thusa hela ba le go mitsing yele ibitsa mitsi me bone ise mitsi ya bone motse wa bone ile oneo la re le thusa hela go tsao ke dumela re ke tsamaiso re tshwantse re ba kae mme meroro wa dingwaga tse 81 yo nang le bana ba le fera bongwe o lebogetse thuso e fela thata mme njonda ke go mkansela ke leboga thata mo counselara ya njonda ke go mpalamento mo shwanje ke leboge mo parlamente e boile ngwanake ya njonda ke kwana shimbo akaona ba hidimana mbonga nja ihinji ke leboga makgarejwana ntse ya le ba bothe ba ba na le bone ke kunjitungiro njonja sananga ba ba nkagetse bonno jo bokana ne ya re le mo project ya rona e nngwe gone mo malatsi yona a makhutshwane mo company ya Karen Down Botswana re ne re aga gone ko ata mme mongwe go rona o bidiwa Serwalo ata botsa gore mantu ya la rekisa ja gona le mme mongwe a bua ka mme Magatalena
yo e le gore o nna a eleditse gore o ka tla a mo agela ntlo eo mme ra bona go tshwanela jaaka le itse gore tšhaba ya Botswana ke yone tšhaba yone e kutlwele botlhoko ra bona gore mme a go ntse yana ga se gore re tsenye letsogo makgotla a ikemetseng le maphata a puso a gwethilweng go sekegela tsebe batho ba ba nnang kgakala le ditamelo fa ba amilwe ke manokonoko a dibetso tsa tholego segolobogolo ba ba itshetsang ka temothuo. Maretha Kaisara, BTV News, Mapeno Kettle Post go bapa le tsao. Mothusa mokwaledi wa lephata la tamelo ya bana le ithuto go tswa ko moding Professor Agreement Jotia a re puso e itamile go isa Batswana ko pele ka go babalela ditshwanelo tsa bone ke ka mo mangwe a maikalelo a yone e leng go netefatsa gore go nna le thuto ya maemo a go godimo mme ebile e hithelelwa ke mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore o ha kae. O buile se ka la bothano jaaka sekolo se se botana sa Mosiiwa se ne se ipelela dingwaga di le 100 a re tepego ka Neo Modungwa. Bontsi jwa batho go ralela dikgaolo tsa kgalagadi ba ne ba kopane kwa sekweleng se se potlana sa Mosiiwa ka la botlhano go ipelela dingwaga tsa di le 100 tsa sekwele se. Professor Jotia a re ga se ka phoso go bo sekwele se se reeletswe ka mogako wa pele e beng Kgosi Mosiiwa. A tswelela a tlhalosa fa sekwele se sa lositse bommantswetswedi ba tshwana le Judge Omphemetse Motumise ga mmogo le mopalamente wa pele e bong Ralesedi Mothibamele gareng ga ba bangwe. Linguistic democracy is a key to the teaching. Re le ba lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding re ne ra simolola go ruta bana ka teme ya gabo. Re batla go nyeletsa tumelo ya gore dikwele tsa sekgowa ke tsone hela tse di ka losang baithuti ba maemo a ntlha. Mme fa re ka fiwa tshono ya go supa le gore dikwele tsotlhe di akaretsa le sone se sa Mosiiwa di ka dira tsa bo tsa tswelela ka go alosa bana ba maemo a ntlha. An opportunity. All schools, including the government schools like Mosiiwa, can do and continue to produce the best. Ha tlhalosa ka loeto la dingwaga tse di le 100 moithuti wa pele wa sekwele se Re Nelson Montsho o tlhalositse fa sekwele se simolotswe ka ngwaga wa 1952 ke rre wa moruti wa Lontone yo a neng a bidiwa Re Henry ke a ikitse. Go fenya mo dithutong ka dinako tseo e ne le sengwe se se thata ebile go sa sologele gore ngwana o ka pasa kgotsa henya ka matshwao a kwa godimo a bo first le bo second class. E ne le gore ngwana ha go tudile sentle ke ha a pasitse mme a pasitse ka third class. There is a program e re tshwaraganetseng le ba TAL e bidiwa gote teaching at the right level ke thulaganyo e leng gore re bona e ntsha maduo tota mo Mosiiwa bana ba ba salang ko morago mo go tsa dipalo. Dipatisiso bethu di supile gore bana hela ha bata go tsena mo go standard 3 ba le bantsi dipalo di simolla go tsena mo sekgweng gone go. Mokete yo o no ipelelwa ka setlhogo se se reng dingwaga tse di le 100 tsa katlego tsela ya go tlhabolola setšhaba le katlego ya setšhaba. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukunzi. Re ntse re mmogo mo BTV News banni bangwe ba maung ba betswe dikgalase tsa matlho ke mokgatlo wa Point Vango. Modulasetilo wa khansele ya Bokone Bophirima re Itumeleng Kelebetseng o lebogetse mpho eo a gatelela botlhokwa jwa go tlhokomela matlho ka go ja dijo tse di tokafatsang pono. Point Vango ke mokgatlo o nang le dingwaga di le 10 le bosupa o itebagantse le gore bolla talente le go rotloetsa bodiragatsi mono maung. Morago go itemogela fa batho bangwe ba sa kgone go akola go takile bodiragatsi ja dibuka mabaka e le go sa bona dikwalo sente. Mokgatlo o bone go le maleba go tshwaragana le ba Opticals Botswana mono maung ga mmogo le ba Eyes on Africa kwa Los Angeles, America go ba abela digalase tse di thusang go bala di le 400. E gona dijo tse e le gore di kgona go improve yone pono ya rona mme dijo tseo ga re di rata tse di mahura hela tsa di take away kana go gadika hela bo heta ka nnetae ga re je maungo kana di tsone merogwana e ka nonosa mmele ya rona. Ga ke golane ke itura ga tao ja carrot o kgona go tsenya nna le hela go sa re se
le seroro ka gate sa thusa ke sake mo go tokahatseng yone pono re mokgatho wa badiragatsi o e leng gore o itebagantse ka dikgang tsa go kwala re bakwadi re baboki re bataki re kwala dibuka jaanong ga re kwala yana re eletsa gore bone batho ba ba mo community jaaka lona yana ba kgone ba bale se re se kwalang jaana ga ka re ta kwala e be le re rale re ana kana re wa ditshoswanela re bone re le kwadile le re go a re ama ke sone se e leng gore ba ISON Africa ne ba rra ba re nya di gala se kitse a ko le thuseng batho ba community ya lona ba ba betsweng digalase ba akaretsa bana bagodi le banana ba lebogetse thuso e tsile ke lona le tsatsi la me la matsalo go ra thulaganyo e ya poeta bango e ntetse ka presente ya gore e be re tartara ithathobela matho e re sa le ke itemogela gore a ntshwenya bogolo jang ga ke bala ke ile ka bona go tsentswe mo maranyane go buiwa ka gore go tabo go a buiwa digalase tsa se di bala so ke ile ka ikatametsa mo gompieno ka gore ke na le bothata jwa go bona hela go lebela kgagale ke a bona go bala ke gone mo ke na le mathata mo go gone. As you grow older, the vision for reading, especially since we are distributing reading classes today, your hands fa re gola pono ya go bala e nna dingalo re simolola go bonela mafoko kgakalanyana ke ka moo re abang digalase tse di thusang go bala gape re rotloetsa bana go nna ba isa batsadi ba bone kwa dikokelong go ya go checka matho to say that you have to bring your gogos from the Siamos Lake for eye test. Setšhaba se rotloeditswe go tsaya tsia botsogo ja bone ja matho ka go nna ba thathobela pono gangwe le gape go boletswe fa ISON Africa e etamile go tswelela e thusa kgaolo ya bokone bophirima ka dithuso tse Mothetsa tsala le tsone mo parlamente wa Palapye yo gape le ntona wa metsi le Bonno re o netse ra mogapi o supile ha lenaneo la kago ya mantu la Bonno housing scheme le ta thusa thata go hokotsa le thoko la boroko jwa bodirela puso mo dikgaolong re ra mogapi o buile se ha buisa phuthego ya kgotla go motseng wa Moreo Mabele Gabriel Mereki ka pego banni ba motso wa Moreo Mabele ba swa kgakala ba supa matshwenyego a bone tebang le lethoko le le kwa godimo la boroko jwa bodirela puso se ba reng se dia le gone go goroga ga dingwe tsa ditirelo kwa bathong penyego a le thoko la boroko ja ba direla puso ba ba ta mo motseng wa rona mme bile gape ke supa ha le thoko lonele e bile le dira gore bo gongwe jaanong ba direla puso ba bangwe ba e leng gore bo gongwe ditirelo tse dingwe ra di thoka mo motseng wa rona o nkabo re ka kgona go di bona kana ra di hema hela ha re ka kgona go bona boroko ja ba direla puso re kgona go thoka bodirela puso ka lebaka lone la boroko jaanong re na le setsha hela hata se ga sekolo hale yaanong ne re kopile hela le gore re belwe di-L2 tse pedi e le tsone tsa boroko na re ka 2010 ka hiwa ntu ke le mona le bogolo ka hiwa ntu go ke tula go agola ntu ma Moreo Mabele ntu ya ke ntse ke lebeletse mme na re ka 2014 ba BTV ba ta ba ntatile ba re ba utula go ke agetswe ntu ba tula go bona ntu mme ba ithala ntu iseo ba boa ba re ba ta boa ke ntse ke lebeletse tsela mo parlamente re ra mogapi a re puso e kemisitse go aga matho ka lenaneo la Bonno housing scheme le le ta thusang go hokotsa thaelo ya boroko jwa ba direla puso babereki kana badiri go simolla ka ba D4 scale go a kotase ba plae ba gelo mato re thabolotse re tsweletse ra re ke a go aga mato a mangwe go se ho utwa ke re sello sa lona se ta arabiwa sa gore le bata boroko bo Moreo Mabele ke a go aga mato a mangwe a bitswang go te targeted ke gore ga ke tsena mo Moreo Mabele le re nya re thoka mato a le 50 ba direla puso ba 50 ke tebe ke aga mato na mo parlamente re ra mogapi o kopile banni go nna pelotelele jaaka puso e tsweletse go tokafatsa le go thabolola dingwe tsa ditirelo gore Batswana ba kgone go di akola botoka Gabriel Mereki Botswana Television Moreo Mabele
a re tlo dumeletsa mafatshe a sele phati ya kganetso e tona kwa lefatsheng la Tanzania ya TEME e kganetswe go nna le seabe mo ditlhophong tse di tlang monongwaga tse di tlang nnang monongwaga ka Phalane ka ntlha ya go palelwa ke go saena mokwalo o tlhekegang wa melao ya maitsholo ka nako e beilweng. Party e tla seke e nne le seabe mo ditlhophong tsa lefatshe leo go fitlha ka 2030. Moeteledipele wa party ya TEME Tundu Lisu o lebisitswe molato wa go rotloetsa setšhaba go tsogela puso ka maiteko a go kganela ditlhopho tseo. Diphathi tsa kganetso di ntse di kopa gore go dirwe diphetogo mo tsamaisong ya ditlhopho tsa lefatshe leo go tlhomamisa gore di gololesegile. Puso ya ga Tona Samia Suluhu Hassan e supiwa ka monwana gotwe e kgatlhanong le kganetso mme puso e ganeditse seo. Party ya TEME e kgala go tlhoka go ikemela ka ga lekgotla le le tsamaisang ditlhopho le melao e reng e sokame ebile e ba reng e baya diphathi tsa kganetso ka fa mosing. E naya phathi e busang ya Chama Pinduzi letsogo le lefa godimo fa e sa le lefatshe la Tanzania le tsa puso ka ngwaga wa 1961. Motho a re tlogelegela go ne foo re go tshameka. Wetso madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono mme re di simolola fa ka tsa kgwele ya dinao. Mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership ono ngo le mashetla maabane kwa lebaleng la BPSC Stadium. Setlhopha sa Gaborone United se buile kwa morago go fenya sa Morupule Wanderers ka dino tse 3-1. Dino tse pedi tsa setlhopha sa The Reds se di tsene ka Lebogang di tsile e le nngwe ka molaodi Tlhalefang mo karolong ya bobedi ya motshameko go neela The Reds moya go lele dintlha tsotlhe tse 3 fa Bonang Thetsi ene a file Morupule Wanderers no ya phimolo dikeledi. Madio a tlogela setlhopha sa Gaborone United sentse se le mo maemong a bobedi fa sa Morupule Wanderers sone se le mogo a bosupa. A re bone matlhasedi a motshameko o. A re bone Sheikh Sese batla phatlha a tla tshwarisitswe le kontle ba dira fela jalo. Sheikh Sese thula ka tlhogo ya tlala le letloa telo sekhutle be ba se lepeletsa a ba ya tlala le letloa intle go tsa bo kapteneng wa tlhopha CCTV tlhopha sa mo ya go le go suga re bona Danger motho mo tshware ka jeresi Danger ya boraro go fedile. I think that we control the ball and we had good confidence, and I think everything was in our hands during these 90 minutes, but the problem is that we didn't score that time, and after maybe there was a little bit more pressure over some of our young guys, and we missed a lot, and this is our problem during all season. Today was the same, but I'm very happy because they show character, and it's not easy in last 10 to 12 minutes to come back and score 3 times, and maybe we created 2 more chances. We could have handled it better. We didn't manage the game. That after the goal, yeah, it was very obvious they were channeling their balls to the left side. We knew most of their attack was coming from the left. They got the goal from the first goal. They got it from the cross. We said let not allow them to deliver the cross into the box. They delivered on the first moment there, and then they had the corner. We knew they were very good corner kick. We didn't cover the back post there for the second goal, and the rest of the third goal, the same again. Left wing was still a problem, but I felt we could have managed it after we were going for the later. Yeah. But credit to you, they deserve it as well. Ntse le mo motshamekong ya ligi ya FNB Premiership mo motshamekong o tshamekilwe maabane bosigo kwa lebaleng legolo la setšhaba mono Gaborone setlhopha sa Mochudi Chance Chiefs ga ra santse sa Township Rollers ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong o ne o thunya ditlhasi ebile o tshologetswe ke balatedi ka dipalo tse di kwa godimo. Dino tsa magosi maaparankwe di nositswe ke re sa ba ka thatanyana ga mmogo le monako Afrika Borwa Tefo Mofokeng. A re bona matlhasedi a motshameko o. One player
tshwanetseng go ipa mo maemong a mantle le mogantosh maswena mme ga o batla jalo leina la gago mo badusing ba dinno for township plus ga ngwe le gape o tsamao le tlhoka lo benito in the middle of the park wa go diriang beny a bantsha matsobana gare sao ba ka thatanyane re sao baka a ba tsalantse sa monate ba bagotsi ba aparangkwe tlhaloganya dinno gonne dintlha tsone tebe di lekana pere bone mo Fokeng o tsena karolo ya di 18 mo Fokeng sepikiri sa sengwe gape sa bobedi ka lekebela la ga mo Fokeng wash ba fetsa ka township plus mo Thurisanda Chiefs a go ka mokgwa mongwe ke moretsetso ke dipina ke dikoma ga o le morati wa mo Thurisanda Chiefs tsatsi le go tlhabetse We had a lot of spaces in between the lines. Our boys, they were too deep. The low block that they were playing, they were just way too big. And then in between defense and midfield and the forwards, there were a lot of gaps in there. That is why Tanzania had a lot of space just in front of our midfield to open it. And then getting into the second half now with a 0-0, we knew now we have a big chance to win the game. That is where now we needed to put in some fresh legs. We put in another one who can stabilize in the midfield so he can start playing the ball like short passes just in front of the final third. And that worked well for us. In the end, we managed to get a goal. And we are very much happy with the 3 points and 2 goals. The football is cruel. We create more situation for scoring. The same scenario repeat every games. The opponent they have 3-4 situation for scoring. They score, but they have big problem this year. We play very good. We give more situation, but I don't know. Football is cruel. This is our situation for our team. Re di garele jalo ka tsa boxing mo go tsa mabole le tota a re lebe tsa kgaisano ya Interclub e neng e rulagantswe ke ba Botho Boxing Club o fentse klositse wa setlhopha sa Presence Boxing o padimotse Emmanuel Meriti wa setlhopha sa DBC ka dintlha di le 5 go lefela mo letlhakoreng la borre ba bagolwane ba bokete ba 48 kg go ipanela phatla go kgaisanong ya Boba National Championships kgaisano e ne e tswere kwa Botho University mono Gaborone. Victoria Dikgang ga mmogo le Poshiamlilo Olopeng ba go dulaganyetse pego e latelang. O fentse ke losiwa o nyo dingwadi 25 o simolotse tikologo ya ntlha bontle a ntsha mabole a bogale a di-uppercut a Emmanuel Mariti a neng a retelelwa ke go a thiba le fa Mariti a na le ka go boa kwa morago go kwadisa dintlha mo tikologong ya bobedi le tsa palabo le setse le mo aparetse jaaka ke losiwang a fenya motshameko otlhe ka dintlha tse 5 go lefela le go iponela phatla go kgaisano ya Boba National Championship e solofetsweng go tshegetswa mo dikgweding tse 7 tse di tlang. It was a bit difficult, more so that I didn't. Ene ele motshameko o thata ka ke ne ke sa o ipaakanyetsa sentle. Fela re ne re o dirisa go ikala le go bona gore re ka baakanya fa kae jaaka re ipaakanyetsa kgaisano e latelang ya National Championship. Prepare for the National Championship. I feel gore ga ke a traina mo go enough. Because the na kwentse ke traina ngwe ke chase on ka bo 6 because ko tirano ke tlhana kwentse ke silwe ke defense tsa training. So ke tla ke tsana ngwe ke le one ana ngana ha traina lo one ya ngwe. Ha go tshwanela ha o le kopane le team ile otlhe ba. So that's why ke heletse ano ina ka re ke kotla senyana ebile gape ke lebelo gore ga ke a traina go le go ntse mo bekeng. Mo metshamekong e mengwe e ntse le ya borre ba bagolwane kobamelo molatlhegi wa DTCB o fentse bogosi le bokwane wa BDC ka dintlha tse 5 go lefela mo ntweng ya bokete jwa 51 kg fa Chibold Moreme wa setlhopha sa 125 a latlhagatswe ka dintlha tse 5 go lefela kgatlhanong le Modise Ribbon ntse le mo boketeng jwa 51 kg Blessing Murira wa SSKB le ene o latlhagatswe ka dintlha tse 5 go lefela kgatlhanong le Kutlo Mothibi wa DBC. Mo go borre ba bokete jwa 54 kg ka tlago ke o rapetse wa UB o padimotse Katlo Khowe wa Prisons ka tse 3 go tse 2 fa re lebale tlhakorolo ba simone ba bokete jwa 48 kg Lawrence Bathobakae wa Prisons o fentse Raymond Modise wa UB Bonolo ka 5-0 fa Samuel Mogolodi le ene fentse le wa go bathusi wa Moshupa ka 5-0. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone.
a re di be khutlo ya re go di ba khutlo re be re di weditse between time. And in the meantime, please stick and stay with the news channel. Mosokyo.